lamso jorno Kokborok Science CBSE YouTube channel lo te tinini sini je tutorial lo sung por lainai class 9 ni biology ni poila chapter the fundamental unit of life te amuni part 1 hungke sung poila no por lainai sini introduction sini je chapter ni introduction o jaga first point hijak tongo the cell is the fundamental functional and structural unit of life to je puliani je point no sung bujina chesta khailian tabu sung bujilainai cell no sung tambagai structural unit of life ne han tab bono jangma karon khe imagine khadi kaisa building nok no kaisa building to khub kotor kaisa romdi kaisa school building no phana no romdi ta busuk se kotor kaisa school building tei kintu o school building tamo bai slam jakne ang eba nung saisung sakno sungi nai khang ke ultimately sung boro sogoi kaisa chikon structure on sogoi kaisa chikon manai jeno sung tamni han sung no brick biarai sike eba eat je kunu building je sakpan torthun but ultimately tamo by slamjak ngake borok jotono slamjak o chikon rectangular blocks jeno sung bricks eba eat ni humani bai amo haikino sini living organism robo je kunu kathang thongnai organism amo nungang phanang thun kaise misrum phanang thun kuruma phanang thun kenjoa phanang thun bufangwa phanang thun emon ki bacteria phanang thun bongni body tamo by slamjak ni sunga thangake sungbo chikon omo o je building no slamne e thai structure bin slam jago kintu a je e thai structure tabu sini je body no slamne amo belai khe chikon emon chikon je sung sini mokol bai nugia tai a je chikon structure no sung brick to ne hinglak sung bono sung no cell nai nge jetu sini je body no je living organism rukni body no salamnai ingkha sabo cell mane no o je cell rok no kabama cell rok miliwi no sini kaisa misrum no salamo eba kaisa kuruma no salamo eba kaisa bukhangwa no salamo eba nono ano salamo jeto cell rok no sini body no salamo eba sini je body no structure ro ambagino sing cell no the structural unit of life ne no okay tabu o jaga tegisa point tonga oja suijak tonga functional unit sung cell no sudu structural unit of life ni simi hinya sung bono functional unit of life boni hinpu okay structural unit of life tam bagai hanjak cell no am to sung bujikha taw sung bujiwano tam bagai cell no sung functional unit of life ni hanjak tabu o jaga je tolani o je kija o diagram nai legadi o jaga je chikon structure no je mane o je rectangular structure je komo kaisa omrok jotono cell te o je kaisa cell o je kaisa cell one single cell ni koksai tongo o kaisa cell ni je bisingo romdi for example omo kaisa cell ngkha ngake bini je bisingo gobangma function cholipu gobangma processes eba gobangma chemical reaction rok cholipu jeni karone o je kaisa cell kathang tongo buta mong han bo kathang tongpho o je gobangma function cholima bagi to je cell kaisa to kathang am haikino te badbakyo ja nung je cell gobangma nukmani omrok jotono thangui tongbayo function sokni bagi te ultimately je organism o cell gobangma rok jehetu kathang am bagino organism tamong han bo kathang ungphu living ungphu hingke jehetu cell rokni function ni karone se kaisa living organism kathang amni bagin sing cell no the functional unit of life ni ma hanu hingke jehetu sini cell sini structural unit of life te sini functional unit of life am bagin sing cell no asta sini fundamental unit of life ni ma hanu fundamental mane ekdom basic unit of life o je sing je kathang tongmani karon no o cell chikon kaisa rok thangui tongman bagai sini bodily structure manmani karon no o chikon cell rok ni karone ambagin sing cell no the fundamental unit of life ni no amono sini je chapter ni introduction te sini o chapter ro sing por laine cell ni je discovery eba je history ni kisa brief history ni bepare
te ampro sung pro lainai kaisa cell ni bisingo tam tong kaisa cell ni structure no sung completely understand khainai te cell ni types tam tong amono sung bujna chesta khaini sini o tinini o je tutorial o jaga sini je second point sini je second point o jaga sijak every living organism is made up of cell am to sung bujio every living organism jotto living organism kaisa mo microorganism phanungthun plant phanungthun animal phanungthun jodon tam bislamja o cell hanjaknai structure by salamjaga mo muju manarnai sung tabuk sung sini je third point no kisa naliana cell sabo puila nukha eba sabo puila discover khaikya a je discover khaini borok ni eba je scientist ni munga ke Robert Hooke te o Robert Hooke 1665 in the year 1665 o puila cell no discover eba nukha gonoro imagine khemano busuk age busuk kusam jorawo cell discover kha bo o cell no bahike discover khaikya bo actually tam use khaikya cork cell bolte o jaga o cell part no confusion no cork no nasik de cork mane kunia cork mane bark of a tree bufangni bukur no busang cork ni hno tai o je Robert Hooke o je bufang bukur no slice kheke mane patla khe rakhata rawi bini nogo bini microscope buni nijini bini yak be salam mane microscope ni o jaga tonoi bonasik nemala tam nukha u je diagram je tolan diagram no hono nukna e omhai diagram omhai structure no bonukha ni bo wana jaga hai o structure o je bufangni bukuro ba chikon omhai chikon blocks omhai chikon o chikon blocks ba se o bufang bukur ba slamjak bla ni bo wana jaga to je chikon blocks no bo mung rekha tam hnai little rooms ni ne chikon room ni bo mung rekha boni language o je chikon little room no bo tam ni han bong language ba ke cell ni hno nge bo chikon room o chikon room high structure no bo tam ni hinka cell ni hinka e hai kino je cell discover khata tagnoro o jaga kaisa diagram nugui tongo o je diagram omo sini je piaz bukur eba je onion peel je piaz ni bukur no microscope ni andar tonoi je soi photo bumani o je structure no je nukmani ko structure no je nukmani omo asol real cell ni diagrams eba je image no nukna it looks like small rooms hayada omo kaisa cell o je kabangma chikon cells rok miliwino sini o je piaz ni bukur no salam so norok cell ni structure no motamuti buji khana tai sini je tutorial ni je buskango song type thalai ke song cell ni bebra tamo kaham ke bujilena tabuk sung cell ni bepare pornan sekang sung ma buji gnai cell no naina ni bagai sung tamo device na a device no sung tamni han sung no microscope ta o je norok je diagram je o je tola je nukmane omno sini microscope ta microscope je word ni meaning no buji gadi o je micro mane small ta scope mane window mane o jaga microscope ni meaning mane tamo emon window eba emon janla jene help beseng chikon manenyo nugu amnon so microscope nei hono hangkai sini je o je microscope hanjanai structure ni je parts no pulia bujilagena sini sakani simi singoja phailiana sini iko je structure no romno tamni sijaknuk eyepiece o structure on sini mokol no tonei sini mokol no jaga no toni sing mane objects no nayuta haike tolawo naihake sini je microscope o tonjak je manino sing nugui manu bini je chikon structure no sing nugui manu to o eyepiece ni pore phayo texa structure ko structure omno ko sing tamni hen sing no body tube tai amni tola tongo iko je structure ikomo omno ko sing actually nose ni no jaga sijak to kari kha ang serisene omno sing nose ni no microscope ni nose te no so je chikon no o je structure nukna omro actually lens te o lens tuino sing chikon object no nai manu a lens no sing no objective lens tai o je
objective lens ni tolaw ko je structure ko mo kaisa stage hai structure head ba kaisa stage to school ni stage ta monor kam kan semon head am hai stage hai structure amon actually sing stage no ni no to stage no sing tono sini je naijaknai je jigon je naijaknai sini mani rokno boroton sing o mani rokno naina kaisa glass tongo kaisa glass rectangular glass structure a rectangular glass structure no sing sini o je naijaknai mani no berao te o je rectangular glass no tono sini o je stage iko momo sini je glass te yang tui sing je puru nayo apruno o object no sing kotoma khanu ho haita ko tabuk o je glass so tonjak je mani o je glass be o je mani tonjak o ma omno no sing tamni han microscope slide ni no tai o je stage ni tola tongo kaisa structure amno sing condenser ni no condenser ni function hake light ni amount no barir nani eba komir nani light ni amount no tabuk iko je tola no nungnu kan mirror ni sija o mirror ko phaimani ko je kormo color ko mo kha light volta mo ni sunlight ta sal ni je light amo phai o mirror no heat khaikang ha ke light aing digi reflect thang saka digi thango just 1 minute no bujiang tong na no kam ko bujin na bang kisa bad dibi na acha light from the aike phai nai sini mirror na por light saka thang re u slide on slide on nangkha o je microscope slide on nangkha ke sini o je slide jung kha nga ke o je slide ni light saka thango sini mokola habi ka nga ke sing tamno nu jung sasa angjak sini o je slide no nugu sini o je slide to o objective lens ni bage already kotomang thangka head ba kotoma khang nuk tongnai kintu light kri khang bono bahike nuk nai ba am bage no light je phatan light haike phaini no aina bai haike ri rohna nango o sini microscope slide on nangma pore sini microscope slide je tonjak je object jung saka ga sing ultimately yang ti saka teo je eyepiece ti nasi ka ke o je slide no jung jak te kotoma ka magnify ingjak aike nuguta naki sing sini o je tonjak object ni je chigun mani rong no nui manu tabuk o je entire mani ro borok o je pura je structure ka jaga to thebajak na nangnai bile a je thebajak structure komo omno ka sangtam ni han arm ni no tai o arm thebajak ko jaga o je ya thek structure omno ka sing base ni no tai o je arm tai ni je base ni kasaro tongo kaise pin o pin ni help by no sini je microscope no sing swipe eba swivel khaimano mane sing bono lo rimanota tai ngitei sini o jaga tai tongo iko o je knob eba je gur rijaknai tai o jaga tai kisa kotor knob am gur rijaknai nya tai o je omono sing no fine adjustment knob tai omno sing no coarse adjustment knob tak o je duita gur jaknai je knobs o je fine to coarse adjustment by sini je slide je sini microscope slide o tonjak je manino se focus khayo tak focus bolte mane u camera rogo nini nor kangkan semono focus ni phaya daba je kono object no naikang ha clearing yang tung gamte u clear khnuk na bagai mane sing o je focus jaknai sing use khayo to focus khaiga nga je kono object clear ngai thang gam hai kani sini je slide o tonjak object jorino clear ing yang tong ha puila sing u je on knob u je coarse adjustment je knob by puila clear khane chesta khaigrao am ban ing yang kai sini o je fine adjustment o je knob by table clear khana yuta ko sing taw sini next slide thanglaya na o janor sijak nugo a brief history mane sing je cell ni bepare borok muni surok ta jorti tamo man kho discover khaikya tam saimang kha amono sing nalian jemon cell no robert hook to discover khaikya amni pore tai tam kha cell ni bepare sing tam saimang kha sabo tam discover khaikya amno nalian oja first point already sijak tongo cells were first discovered by robert hook in 1665 o point nang tai sana nang li already ang sai bikya second point tabu robert hook 1665 o nini cell no discover khama pore khaino in the year 1674 te koyek bosor pore tai prai tai 9 bosor pore
nini Leeuwenhoek ni khoroksa scientist bo bini microscope by haipona microscope onek improve microscope puje Robert Hooke use khaimani je microscope ni se taibo improved taibo kaham microscope by tamo find out about discover khaike han free living cells in pond water bo pukhri ni tuino bini microscope di ni male a pukhri ni tiu chikon microscopic mane living things rokno bo nuk khata ke Leeuwenhoek actually tamno discover khaika Leeuwenhoek discover khaika microorganism no amo mujunar ni ampro point number 3 amongke pray in the year 1831 onek tekisa onek lerui khoroksa scientist Robert Brown nei bo tam discover khaika nucleus tau nucleus tam nucleus ni bo jaga nucleus no discover khaika cell bisingo tabu je nucleus ni hinjak nam tam structure norok jinis no bujidi nucleus mane middle kesara tongnai je kono manino sing nucleus ni hono enko o je Robert Brown bo cell no observe khaitom fru cell ni kesaro kaisa kosom mani nu khatabo kosom mane ei omno botam ni mudkha jehetu boto cell ni kesaro tongo ambe bono mudkha nucleus hanai enka mo boyaro 1831 sabo Robert Brown who discovered nucleus Robert Brown and in which year 1831 okay point number 4 o jaga Parkinji ni te khorsa scientist boyaro 1839 no bo mung katal kaisa coin khaike mane mung katal tiklai khata a mung no tamni hun protoplasm ta protoplasm khatam ba protoplasm kha nini protoplasm bujina ke sino je celote ha phali pirano cell ni je bisingo je o area o tamtong area tongo liquid eba tui hai structure mane liquid ta basically liquid substance o je liquid substance no o je Parkinji ni hinjaknai tamni mudkha protoplasm ni omo muchunardi boyaro 1839 amni pore next point this is very very important omno sing cell theory ni no cell theory tamang ulo sawana o cell theory no duijon biologist khorok noi biologist Sliden tai Swan Sliden ha ke 1838 do tai Swan ha ke 1839 no bosor kaisa por Sliden ni bosor kaisa pore je Swan ni jaknai o je khorong ni scientist rok milioi suno tam rekha o je cell theory ni jaknai mane cell theory o je cell theory tamo amo sung tak naliana the cell theory that all the plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life omnon sung cell theory ni hono am bitam bujikha kono ya cell theory mane no je joto plant joto bufang wafang te joto animals joto malmata borok tam baislam jakhon cell baislam jakpu amnon sung cell theory ni hono ta sang sapirana cell theory mane tamo joto bufang wafang te joto malmata borok tam baislam jakhon borok cell baislam jakpu ta oje cell no sini je basic unit of life mane no sini je life no snamnai je structure je life no je জীবন রনাই structure amno no basic unit ni hono so o cell theory o saja je joto living organisms cell islam jago te o cell no sini basic unit of life amno sini cell theory amno sabro Sliden by Swan Sliden hunkai 1838 do saka te Swan hunkai o same thing no 1839 no saka ambagno Sliden by Swan khorong ni mili cell theory ru ni jago next point the cell theory was further expanded by Barcho in the year 1855 by suggesting that all cell arise from pre-existing cell tau o je cell theory je Sliden by Swan roman amo asu complete unthayata ambagino tai khoroksa scientist je Barcho ni hinjaknai boyaro 1855 o sapika je cell theory wo taigisa point bosung add khaina nango je cell ro phaimano already existing za cell ni hoite manam betam bujikha simple si ang ojaga kisa clear khargana one moment simple si rom demo kaisa cell o cell
biang ni phaikya bo phaikya tai kaisa cell ni hoite tai kaisa cell ni hoite simino o cell phaimano tai o cell ni hoite no tai kaisa cell bo phainai o cell ni hoite no tai kaisa cell bo phainam ti hima khobor ta mane romdom kaisa cell ble bo produce khemano tai kaisa cell no o ja cell bo produce khemano tai kaisa cell no am ti hima khobor ta mane cell rock cell ni hoite n phayo cell rock tam ni hoite phai tai kaisa cell ni hoite phayo am hima khobor atomsa nobar ni to cell atomsa asai pheglak ble he to ba so kaisa cell bojan phaing ka tai kaisa cell ni no bo phaimano ma khobor ta so ultimately sini cell theory o duita point tongo tamtamo je all plants and animals are made up of cell and cell is the basic unit of life am point 1 am point 2 ngake a cell arises from pre-existing cell so iko je duita point mili wisini je cell theory no mane salamuta tai sini cell theory no nai sab sabo slide and swan tai barjo am muituna de so cell theory ultimately tin jon scientist by rejakha last point with the discovery of the electron microscope in 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles tarnorok khna microscope ni bisingo jot tonsa powerful microscope katamo electron microscope to electron microscope asak powerful je chikon ni sai chikon mane nyobo nugui manu tai sini je normal microscope thaje anono je phunumane microscope besin cell no to nai manu কিন্তু cell ni bisingo je tamo tongseng amake naimiya কিন্তু electron microscope use khakyangke kaisa cell ni bisingo tamo mani tong amseng clear kha naimanuta so electron microscope ni discovery eba je invention ni pore electron microscope bufuru invent kha in the year 1940 tai amni pore scientist rok naimang kha je cell kaisa cell bisingo gabama mani tongo gabama structures tongo aje structure marke complex fo to je structure no sungtam ni hun organelle eba organ cell ni bisingo je tongnai gobangma structure no sungtam ni hun cell ni organ eba cell organelle sai sini je chapter o sung o je cell organelle rokni bepare sung por lainai as je structure on bepare por lainai te function ni bepare por lainai te kaisa cell actually baike bo kathang ngui tong o organ rong bagino bo kathang tong kaisa cell te baike ni bepare sung pori lainai Okay, tinini je o tutorial o jagano bathak layana norong masingi tongbi part 2 ni bagai bele ke hambai